Hello, nanzat in good contlay chan na. Tutan video watchon mixer timikong kawan chim lai mixer chunga zai da zin da ren tuan hai ban tok pola chon signal flow hajin da kal mixer chungi effect mi digital effect an che mi kong happy line se chon mixer te na se thil ri kan chok tika zai ban tok pol da kan zau lai kan chok lai timi kong happy line kawan chim lai okay ka Facebook page song follow akato ri lo min sol se chon follow to piak ding kan dol na ka YouTube channel zong subscribe akato ri lo min no ma chon subscribe akato piak ding kan dol na okay se chon kan chimdu mi chunga kan van lut na lai mixer ti mi hen phun hin analog mixer ti mi le digital mixer ti mi se e tu tani kan van chimding mi hi analog mixer kong solai digital mixer kong happy line chon anhuwa achana si le video dang teng kan van thla than te lai okay se chon ka hen screen chunga hen van zau naw si lo ka screen hen van mu chau lai da te ka zoom e tu tani ka van thim mi hi Yamaha MG16X timi analog mixer se zero dam he ka thim tia chon Yamaha mix an to dan he tha chon brand zong tha min thang mi zong se ke mani ko ngai mi sa hin me ka van thim nak se okay se chon ka mixer chunga hen zai pol da timi kan van zo na le mo zoom ka van do lai fiang da kan mu khona dinga ma mixer he 16 channel anai mi se e Yamaha chunga chon hi tinum lai ka hen van zo na si lo ka hi input se chon ma akwa pakhat chunga hen phun hi so kho se ani he an to dan hi mo adang e ka le hen zo lo achung hi XLR se atang he jack so nak se e ani chu ka chunga kin jack jong so kho se XLR jong so kho se e ka hen mic te na le instrument cable bol jack bol ka na lut lai na khin se chon hi kan je da kan mu khori ti chon pad te mi se pad te mi tang hen je da ti chon 26 dB ti mi te he kan til piak che mi je de si ti chon pad kan me bak chon 26 dB a avtla lai na kai tera se chon 26 dB rak thang lai te na ka se input device se atam pi me a cheu chu athang tu kon rak lut mi polan a cheu chu din te rak lut mi pol cha khan foiten to kho na dinga pad te mi kan che piak mi se HPF ti mi nam hulai HPF ti mi chu high pass frequency ti se phundang chima chon low cut ti jong ti kho se lai holin chon bass o kha atha piak ti na ka se e atanga khin frequency has an tel piak ko khe frequency kong happy line chon pakhat nak video hangan rak chim chang man to gen 80 has ti mi kan tel piak na abrong se de chon 80 has kha atha piak lai ti na ka se 80 has chu bass o nak thon ngai na khase mi achon atha lai microphone amang mi pol cha he ban to microphone a hin chon ma low frequency 80 has strong ran kan du ton lo cha khan tha piak na kha kan che piak se chon gain ti se adina than kho na kha ka hin zeitlung da adin lai zeitlung da than lai ti mi kha na du tok ten kan adjust na to kho chon ka hin compressor ti se COMP ti atoi na kan tel compressor ti mi chu arak lut mi o athan tuk tika athang mi kha compress atu piak atanga thlak piak abani bia phungun chim tika din den chim chel slo la thang takan aw chel hedi ban tuk bola khan athan tuk tika chon song boka ava cher lai te alut tam tuk chon khatika ma compressor te mi chu ma athang tuk mi overload te mi kha compress atu piak tu kise special mixer tam pia hen ma compressor he anai tuk lem lo chon atanga hin EQ part color ena kan to piak a ring mi se low mid high frequency control ena kan to piak I ka zona hen zaida ti chun control nak pali kan che piak mo arwang chu Yamaha 16 channel achung lei po he ma mid frequency control nak te he achap mi se adanga chun kal hemen za lo low mid high te mi pathum long ton ka hin an kan chap piak mi se ka zona hen high frequency heven zo man ma si lo 10 kilohertz ti mi khe atel 10 kilohertz zone te khe nadin tir kho na than tir kho ti na kse alai zone ba khe so 0 dB ti mi a khanen ro lai mo e hi ka lai na ke lai na thu ma chon -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ava kal lai khachu filter ti mi do pya kho jong ka si ben to ken boost than pya kho chap pya kho jong ka se mid frequency ti mi a hen pani umegam van zo man le mo mid a hen zeda kan pek ti chon zani le som nga has in thonga karlak hi frequency kha du nak po wa chia ka atang lai he volume
nadin lai mo na than lai ma ti ko se ka special kan pek zani la som nga has chu in ki ka ki 1k has te mi chun kan 2.5k has adok nak bi ka 5k has te mi ki ume nadu nak frequency na vat di nuwa kha nadin lai mo na than ter lai mo mit khan to ko se low frequency hi zada pek ti chun 100 has a pek 200 has a op kha nadin kho na than kho okay chun eq chun fiang lai da ti ka zum chun ma atang pathum hi dan si te pali mo auxiliary out te mi aux 1 aux 2 aux 3 aux 4 te mi nei aux 1 te mi chu hi ka channel chunga hong lut mi o kha adang tin output ava pek than ti na ka se ka chun aux in na manding ase chun na du mi zat level na kai ter pek di nuwa ka hin send master ti mi mo hi ka zon aux 1 hin na kai ter pek ve haw chu na kai ter pek di nuwa chon ka hin aux out ti mi lai aux 1 aux 2 aux 3 aux 4 ti mi hin aux 1 na han rak chok lai jack na so lai power amp dang na so pek lai kan o dang te chok ho si ti na khase keima ka man ton ninga chon aux 1 2 3 4 kong happy lai chon mo nan mi thlama van chon tiru lo bian pakhat kin sing song service kan tilai mo drum man tum lai bass lead guitar keyboard le la san salai chuwa chun sit na ka man ti chon ka han zo lo kan kick ma channel han kick salai kan snare hi channel pan hen toms ka fon lo chun bass lai lead lai keyboard lai chun la san lai aux 1 hi la sa cha ka pek cha hin aux 1 ni kick hi la sa tu cha adu zat in control pek kho se snare drum jong khala sa tu cha control pek kho di se thom jong mo chwe ben tun bass guitar he la sa tu ni athang tok chun thum pek kho tin personal te in khan an vanai te na ka se e chun aux 2 hi drum tum tu monitor cha kan pek lai e drum ni chun ama drum tum thong chu athan tuk cha thai du lai lo na tha pek di jong poi lo e bass o du te lai bass o khana than pek te lai drum cha long baka chun lead o jong kha drum tum tu ni azat tok atimi zat khan nedin na than ter kho chwe ben tong keyboard jong vocal jong kha chu chem se chun aux 3 hi chu guitar le keyboard tum tu haiti ban tuk monitor khan kam pek e anma te khan adjust to kho se e thangai mi he aux 4 hi chu effect cha kan che pek cha effect chu anu de ka van chem te lai chun ma hi chu pan ti se panning left le right song bok ke lai long ama cho lai mo or lai da cho lai ti mi kha mer ko se pending kong happy line chun panebia drum te na he kick snare thom 1 te na pol ki chu panning kan cheu pek thum thum ha thom 1 hi chu naji prakha le cheu rong rang ka che pek chun thom 2 he naji pakhat le cheu rong rang ka che pek thom 3 hi chu naji thum rong ka che pek te ben to mo chun floor thom te mi thom 4 kan te kho ma zo chu nazi bli ronga khan kan va che pek chun daram atli in tela cho ding 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 te khan songbong kha atli in tela cho chun okay ma kha panning to sela chun on off hi ma channel hi ma private ten on off nei te na khas ko special se chun atanga ka jun te hen pick ti mi te he asen mi te se pick ti mi chu arak lut mi o athan tuk te ka overlaw asitika ka asen lai asen baka chun achuak mi o kha acher thum lai kha ti nung tuk mi se o atlai tu ni chon center lo bak ding ti mi kha kan zoom na chlo chon power amp jong ni chal lai lo song bak jong ni achal lo ti khan kha kang ton kho mi se athan tu ka chun ka the hong cheu te lai ma khan chon genging khan thum pek lai chun ka han se de si chun group assign ti mi kan pek assign se ma he group 1 2 group 3 4 le st ti mi se st ti mi chu stereo ti se e ka hen group 1 na me pek ase chon hi ka jun group 1 le 2 hi ka han ren tron lai na ka se group 1 le 2 zonga o khawakal se ndu a chun na me pek lai e group 1 le 2 feda khan ap pek lai na pek di nuwa khen group 1 2 3 4 out to mi kum jack in na pi tlai lai power m ana va so lai o dang te na chuak lai chon group 3 le 4 ke acho hemo he feda okay group chon van fiang thola da ti group a hin st ti mi te ke umri ke st te he na me pek ase chon ma group kha master st ti mi stereo khan o va avakal chi vilai te na kase st ti mi chu stereo ti se
stereo chu hi ka zon main chu nak pi ka se stereo amo hi kan me piak lo chun sei om kan sei om chok lo mo makha atong tham lo mi ni khan chuan thai thiam lo o chok kholo hei tu ban tuk pol kha ka st kha kan va pek lo cha se chun hi ka chu feda se chung din than tar na kha se hi chun fiang lai chun ka hen pfl ti se pfl ti mi chu pre feda lesson ti se me he tam pi ni chun thai ton lo special tu kan sar piak mi se live song kan ti lai chu te biak en pakhat song control tu ni chun live bakha mix hau cha khan me he be pi tuk ka zun te he na me piak ase chun headphone kan so piak lai headphone longa o a thai lai chu di nuwa hi ka zun te pfl te mi he ahong ring lai hi ka zun signal kai mi he na me mi channel 1 na me piak chun ma channel 1 o te long han thai lai na baltin headphone longa se lai mo stereo output achuak mi khan chan zai man a boi lai lo makha channel 1 o he ze da lo ti mi thaina de chum pfl na me piak di nuwa khan headphone en thai lai adin la than je o da nai ti mi chon na du chon channel 1 khan tha lai channel 2 kha pfl na me piak chon channel 2 kick o je da si ti ban tuk pol kha na ngai di lai slow sile channel 1 2 3 4 vil te khan me dia chon channel 1 2 3 4 kha na headphone chunga khan apalin on thai lai okay ma khan fiang thula da te zum ven zau than rit na se lo ka hin chon channel 9 le 10 ne acho a font kan tilai chu ka hen xlr so nak zong pek pan tukin ka hen jack so nak zong kan pek left right ti se ka ti hen right a number zong he channel 9 channel 10 ti na kan pek mi je de si ti chon l mono ti tilai ka hen chon unbalanced ti na ka se unbal ti mi mo ma hi chu atam u ke mak man to ninga chon keyboard hai tu ban tuk pol khe anu le khan output achu na khe left le right in ton he keyboard na he stereo chu chon o ado tuk cha khan kan stereo keyboard cha left right in so pyak chon stereo na va chho lai chu ve ban tuk themin guitar effect adanga chon output ki left right in lai ma man tuk kha left right ti mi kan so pyak se chon guitar effect ka stereo na kal lai cha khan o chu kha do tuk lai chon hi ka chu de si ti chon sen mi te he na me pyak chon hong cheu lai phantom power te mi 48 volt te mi pek nak se dynamic microphone kan ti mi pola han chon mananga lo mo snabal tin condenser mic kan ti mi recording studio tin han man mi he te ban tok se lo le biak en zai ma zonga khin small diaphragm condenser mic te mi ke phung chim tu he te ban tok cha kan man piak to ne makha hi na me piak lo so oji tik ma chok khole lo a chel chana amai chunga khin battery chena lai ma battery na kha che piak ko se battery ne du lo si chon ka hin mixer chunga phantom power on off to nak mi na kan che piak chon me je de series ti chon channel 13 14 ke phone ne mi chu y cable kan ti mi soundtrack cho nak kan man mi pola he ban tuk so nak alu le ya hinum ton mi me ka han left kan right na so piak chon soundtrack na so mi kha stereo na chok lai te na kha se okay chun ka chu monitor out ti se nangma ten songbok monitor adang te ngai na du chung ka han left right so pyak kho se chon mai chu stereo out kan ti mi ka se left right se ka pin main aza pi te o ka khana chok lai power amp left right a alut ve lai te na ka se chon foot switch ti mi he je de si di chon effect kan pek mi pol on off to na ka se amma yamahanian siam mi umi ma kha na chok a chon ka na so pyak lai lana sakliwa effect na online bian chimliwa effect na offline he ban tuk cha foiti setian chemi se hi chu kan chimchang ban tuken headphone so nak se chun hi chu azapi te pfl hin na thla di a chun azapi te cha chuak mi he kan signal kan musak lai adin than mo ka hin color na kan pi na ruang je da si ti chun green a se khan chun okay ko ti na se ai khia kan pi kan chon warning se chang ti nak se mo ki ka zon a pick sen mi pi khan chon ti nung tuk chang ti nak se o cherram thum lai ma kha chu chon hi ka kong chu monitor kan ti mi kong happy tlan se monitor level chon phone level ka hen source select ti se na monitor khan na thla pi ka zon te na thla pi ka chon stereo ka lai na mi pi ka chon group 1
le 2 ka jun ti khan select na thiam ki group 1 le 2 na pek mi jong kha mone tha on off to khona khase chon hi ka hin effect kan pek che me digital effect kan pek cha analog mixer sanan achunga kan che pek mi se digital effect kan che pek kan telai cho akan che pek chiamia hen pakul le pali du mi po thim ko se he khat ni thum lenga roslai ni in kulali tiang program team nak se namer lai ga number ha thlang lai khana number a thlang mi khama number pol se keini kaman ton mi chon number ta thin selo le 1 hin kaman ton e ta thin na du chon ta thin zon na che lai enter na mi pek kha ma kha me kho se chon parameter ti mi chu abanabia delay effect kan mane echo antela jate echo o hong ki than mi o kha aren fum kha ka hen parameter in them pek kho se chon hi ka khan channel 1 effect na pek achon abanabia ka hi 24 hi effects kan man kulali ta hi mo channel 1 effect kan va pek du achon kan du mi zat kha kan pek di nuwa khen effect channel he dang te na kan to pek e effect channel zonga hen makha fx return ati mi te hislamo st kan me pek thum ho st ne me pek achon ika st awa hin chuak lai te nak se chon 1 2 3 4 te mi group assign to pek achon group 1 2 3 4 zonga han effect va kal velai te nak se ma he feda hen up pek lai na du zat in mati khan control kho se chon ma hi chu de si de chon aza pi te stereo te ka na pe adang mixer chon main he de ban tuk pol khan pek to ne anni Yamaha chon feda he pakhat long che pek midang mixer cha khin chon achiwa chon pani an che e pakhat left pani na right ti ban to kha se e chu aza pi ovial te kha atlai tu volume se okay so chon nam fiang lai da te ka zoom okay ase chun ma mixer e anai mi kha tunai kam van chim mi lenga khan mixer pakhat hi chok na du silowa adang instrument polmo song bok hai te ban tok bek an thil ri phat khat chok an du tika azau kan thai ton lo mi thil pakhat me zeda si te mi ka van chim ta na lai ka hen okay ma he sweetwear website chunga ka lut mi se sweetwear hi chu until aman zong dik chun text pack ti mi until mi akhin fiang te nang kan til pek tunai kan zo mi mixer kha me hi si zaite pol da te mi kan zo a chon ka hin text pack tia atang la ton lai makha type zong til di channel hai ruk anai te mi pol chun computer ha zai tin da kan connect zai cable da man ok anga hai de ban tuk pol le ki sining changvial te ki text pack a tel di chon a chil chan chon microphone hai de ban tuk pol le song bok pol nan choka chun achunga khin chatlap ten chia mi lai ma achunga khan text pack ti mi te an tel mi lai ma kha kha tha tin nar zau di nuwa ka chok du mi thil hi keima cha atlak mutlak lo ti mi pol kha text pack a khan a tel di cha khan mitam pini text pack zo he kan rak thai ton lo e achunga text pack kan zau kan ti ka khan akong lampi kha thai ve kha haw chu cha chon thil dang nan chok du si zonga kha achungen chia mi chatlap chung ti khan text pack ti mi te um le ma khan re lai ama mui vazo hawlem loin khan asining kong sang kha text pack a khan thai kho se okay makhase mixer kong happy line chon ma ujit khase se lo anam fiang thaulai da tia karwa e compressor te mile EQ heti kong happy line chon ama adang ten video to piak hau cha khan na adang video a kan ban to than te lai next video hen chon itu chimi pol kong happy line a hom mi teladu minen sola chon zoom link kan pek na lai nan tel di lai e biakan ro na lai biakan hal na lai hi chat song kong happy line mo behel mi chunga ka thai tok ka thiam tok kha lekho jong kan zoom na lai e next video zoom chunga tel du ve ko ti minen sola chon atu ka Facebook page a hen chat bok a khan tel du ve ti mi chana kan ko din hulonga zoom id le password kan pek na lai e Facebook page le YouTube live kan thla lai e zapi rang zonga se atel du mi kan rang zonga se keima cha zonga thanem santlai se thum lai ti ka zoom cha next video e zoom chunga tel dingin na zapi te kan som na okay so next video kan mu than te na lai bye bye